Hakasngi ke bau ba Arden mela besayo maj Presiden rangba ka Voice of the People Party VPP ulah hiar syakhandai lat ban ai mensim yakinong di syadak basang terwa hakeleng ketega jaka lawan mi uwe urang ba ubala yam pang not hakmat uba Arden. Hakajing yam unu rangba lala ban yoi banakaliang uba Arden bat kumju ru nakiwe gi be dan lang haketega jaka kila ong yo te rangba bau dei ban pen bat ban om yam. Ojuya, orang bang, today belum ni. Okey. Dia kan pernah orang yang lacang mana dia. Nak kalah tempat lain, kalah. Mesti betul ngapa? Senopang lah jual. Tak. Apa lewat jam sah. Layam orang bang. Lepas lagi kawan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya